yemwe mwabusho bw'Imana, ihangane ibihe bito, muri wa mugu uhoraho tuzabona izishimo. Hasigaye igihe gito, intambara ikazashira. Hasigaye igihe gito, intambara ikazashira. Tukarogwe muri iyi si, tukareka Imana yawe. Mu makuba no mu byago, kurikira umwami Yesu. Buri munsi aguha kunesha byose. Buri munsi aguha kunesha byose. Nunanirwa mu rugendo, inzira imaze kuramba. No mu makuba y'iyi si, Imana iza kuruhura. Hazabaho umunezero wo kunezeza umugenzi. Hazabaho umunezero wo kunezeza umugenzi. Nitwizera tuzabona ca gihugu co mw'ijuru. Kandi iyo ni inkuru nziza, tabizatugerageza. Turi hafi yo guhurira mw'ijuru. Turi hafi yo guhurira mw'ijuru. Nidutumirwa n'urupfu, tuzimukane ibyishimo. Ibyo twiringiye byose, tuzabibona mw'ijuru. Hazaba amahoro menshi, umunezero uhoraho. 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 Amen. Ngira turirimba gatanu mu gakiza. Sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri nje. None mu mutima wanje huzuye ishimwe, nshimira umukiza wanje. Nigitangaza koko nahawe agakiza ku buntu. Nigitangaza Lemunyazaha nahawe agakiza. Mu magana menshi y'abanyabyaha, yantoranijemo ngo mbe inshuti ye. Narabohowe ndamuririmbira, zaburi nyinshi mu mutima wanje. Nigitangaza koko nahawe agakiza ku buntu. Nigitangaza Lemunyazaha nahawe agakiza. Koko yampfiriye ku musaraba, umutima n'umubiri bikizwe n'urukundo n'ubuntu buntangaje. Zatumye yitangira umunyabyaha,
igitangaza, ni igitangaza, koko nawe agakiza ku buntu, ni igitangaza, ni igitangaza, re munyabyaha nawe agakiza, namanukiwe n'umwuka w'Imana, anyuzuza mu rukundo rukwiye, nuzuye impundu mu mutima wanje, ambatirisha imbaraga z'ijuru, ni igitangaza, ni igitangaza, koko nawe agakiza ku buntu, ni igitangaza, ni igitangaza, re munyabyaha nawe agakiza.